Dobar dan. Slušate True News Only. Ovo su današnje novosti. Goran Karan isplovio na svojoj lubenici. Mirko Filipović osvojio Wimbledon, protivnik mu bio Batman. Problemi Šprajcovih sa firmom Sprite. I glavna vijest dana, Davor Dretar Drele prevario ženu sa veprom. Na splitskoj jedriličarskoj regati isplovile su brojne jedrilice. Jedino Goran Karan isplovio je sa svojom divovskom lubenicom. Pitali smo Gorana Karana zašto je isplovio na svojoj lubenici. Prošla je ta faza prije 10 godina, to je bilo nešto napeto, ljudima pisa šta je, ko i kako. Ja na kraju krajeva legitimno gledano sam slobodni umjetnik i hvala ti Bože što si me pustio da se šećem poljima ovoga svijeta, gori doli bez većih... Još uvijek nam nije jasno zašto je Karan isplovio na svojoj lubenici. Mirko Filipović osvojio je Wimbledon, savladao je Batmana sa velikim rezultatom od 3-0 u setovima. Evo što Batman ima reći o meču. Mate ovi gorila, igra tenis, evo ti mama tenis, evo ti tenis. Dragi slušatelji, ispričavamo se zbog ovoga incidenta, ovo nije bio pravi Batman, evo pravog Batmana. Samo jednu stvar imam za reći, to jest dvije stvari. Mirko je bio dobar protivnik, ali mislim da bi meč bio mnogo lakši da sam i ja imao reket, a ne bejzbolsku palicu. Dobili smo izjavu našeg poznatog tenisača Mirka Filipovića, evo što on ima za reći. Pa ne znam, meni je osobno lakše, ne moram putovati, mene najteži dio svega bio put. Doći moji prijatelji, pozvao sam neke svoje, meni drage prijatelje, ljude s kojima sam ja odrastao, koji to nikad nisu imali prilike uživo, niti će vjerojatno ikad više imati prilike uživo takav spektakl gledati. Mene vjerojatno sigurno ne. Stvarno šteta što se Mirko oprostio od nas u tenisu, ali gledat ćemo ga još uvijek u ringu. Nakon 5 godina sudskih vještačenja, sud je donio odluku u korist kompanije Sprite u slučaju Šprajc. Naime, kompanija Sprite tužila je obitelj poznatog voditelja dnevnika Šprajca za korištenje njihovog brendiranog imena i dala ultimatum obitelji Šprajc od tjedan dana za promjenu prezimena. Ili će promijeniti prezime, ili završiti na polici sa njihovim ostalim etiketiranim napitcima u frižideru na pumpi. Molim, o čemu se priča ovdje? Ljude će staviti u frižider na pumpu, pa su ovi ljudi normalni. Šta? Sud je donio odluku da je njihovo mjesto na pumpi. Iz neslužbenih izvora, točnije iz pojedinih tabloida, saznali smo da je Davor Drele Dretar prevario svoju ženu. Naime, dotični vepar je nastupao u Dreletovom kvizu 5 na 5. Simpatija je krenula tako što je divlji vepar zadivio poznatog voditelja svojom inteligencijom prosječno puno većom od bilo kojeg kandidata toga šova ikada. I saznaje da je divlji vepar bivši ljubavnik Pamele Anderson. Splet svih ovih okolnosti naveo je novinare da pokucaju na vrata divljem vepru i njegove rodbini u njihovom rodnom selu iza Ljubuškog. Evo što nam divlji vepar ima za reći. Oink, 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 oink. Molim, je li ovo metak bija? Čekaj, se ono ubija. Ja mislim se ubija, je? Dragi slušatelji, hvala vam na slušanju i doviđenja. Nije pajček moj, za štalom sam ga zakopal u gnoj.